тілеген. Ей Алла, сыңа тау етемін, мен бүтен кішілер көктүген, алар талаушылар, ренжітушілер, ойнашлық етушілер, бұмытар көкте түгел, отнасында екі тапқыр ораза тұтам, бар ішлеп тапқанымнан, 10-ші үлішін беремін шул деген. Әммен ұтар, жырақтын тұрып, көкке таба көзден көтеріп, қарарға да қимаған. Тек өз көкірегіне өзі суға әйтіп тұрған. Ей Алла, мен жазықлыға ізгіліклі бол деп, сізге айтемін, шушысы өз үйіне тігісінен артығырақ дұрыске шығарылып қайтқан. Өзден-өзді олылаушы әркім кішіге қолдырылыр, әмме өзден-өзді кішілеуші олыланыр шол деген. Біз енді алмайбыз шіркеу нәрсе, біз де шіркеуге жүрейбіз, шіркеуде басып тұрабыз. Тек анда екі кіші басып тұрған. Мұнда біз көбірек басып тұрабыз. Кімдендір басып тұруында пайдасы бар. Кімдендір басып тұруында, тілек етуінде бір пайда да жоқ. Не үшін олай екен? Бізге бітте керек. Біз бет әкірнеп жақынашайбыз Лүкін оразасына. Ол бет бұшқа ғына, текмеге ғына қойылған күнер түгел. Ол бет жыл әйленесінде 10-ші үліші. Әбет нешік нәбігін әшіктік, еттәк те білеміз. Тұрмышымызның, малымызның 10-ші үліші Құдайға беруге керек. Ені біз аға нешік береміз? Біздің берген бөлеклеріміз аңар қабіл келер ме екен? Олаңар жағынны ме екенсің? Міне бүгінгі Евангелие бигрек те ашықлап көрсете. Міне дей, біреу енді мұтар кірген. Кім ол мұтар? Біз білеміз. Ол бет шул имана жүйуші. Еврейлер алар бек ақша сүйушілер. Міне кім алардан имана ала, алар андай кішіні сүймейлер, көрелмейлер. Не шол көре еврейлер арасында имана жүйушілер ол ең сүймеген мәнделер. Жазықлының жазықлысы, андай кішіге қонаққа да жүрмейлер. Аны көрселер де, әлі қойдан ұзып кетелер. Алар шолай сүймейлер. Алар бет ақша жүйушілер. Бұлар ақша сүйушілер. Ақша сүйушілерге ақша жүйушілер бір де сүйкімді түгіл шол. Не шорке, аларның даны да шундай. Алар турында шундай сөзлер де жүктелер. Алар талаушылар, алар ойнашлық етушілер. Алардың бір жараулы жерлері жоқ. Әкім фарисейлар. Фарисейлар, алар аруменделер. Біз не шеткенбіз бар бет, Евангелияда шундай шағыштыру. Шақырылғандар көп, сайланғандар әз. Біз шуны шеткенде әрбір бізде тілейбіз. Біздің де үлшібіз сайланғандар арасында болсын ие. Фарисей деген сөз,
аны тәрҗемә итсәң, ул шул сайланганнар. Ул фарисейлар сайланганнар. Ул ару менделер ул. Вот, бүтәнчәне тәрҗемә итеп торган түгел. Не тик бүгенге Евангелияны ишетеп, берәүнең дә, минем дә, ул андый сайланга буласым килмәй. Андый фарисей буласым килми нишләптер. Вот. Аны шикелле теләк итәсем дә килмәй. Вот. Шуңа күрә ул нинди фарисейлар соң? Ул ник алар андый? Тик алар кеше күз алдында гына шундый сайланганнар. Алар кеше күз алдында шулай үзләрен үстергәннәр, тик чәчләреннән тартып, шундый кадерле итеп күрсәтеп үзләрен. Әйтелгән бит алар турында. Алар ди урамнарда ди туктап торып, озак итеп теләк итәләр. Аннары ди өйләргә кереп ди, өстәлнең иң түренә утырып, шунда бик шулай кадер алып утыручылар. Вот. Но любойыбыз шундыйларны, конечно, жарата инде. Вот. Как же, сине кадерлиләр, сине мактыйлар, синең бөтен җирең булган, бер җитмәгән җирең юк. Ул да шулай әйтә бит. Мин ди, булар шикелле түгел. Вот. Булар бит барысы уйнашчы итүчеләр, талаучылар, бурлар, азгын торучылар. Мин бит андый түгел. Но чынлап та андый түгел. Ул чынлап та бер аның жаман җире юк. Вот. Ул үз алдында да әйбәт. Тик Ходай алдында гына әйбәт булып чыкмый. Нишләптер? Не кешенең хөкеме шулай. Вот төсем әйбәт, киеме узын, вот сакалы бар да. Ул бик әйбәт. Ул шулай теләкче. Biz андыйларны шулай жаратабыз, сөябез. Вот ул үзен дә шулай әйтә. Миндән дә әйбәт кеше юк дип. Вот. Әмма нишләптер Ходай аның турында алай әйтмәй нишләптер. Ул менә кергән, янын басып торуы да уже ничектер менә шулай җирәнгез басып тору. Ул менә алга түргә үтеп, башын өскә күтәреп инде Ходай алдына. Вот, эй, Ходай, сиңа тау итәмен. Вот, и мактанып тора. Не, ул мактанып теләк итүләрне, инде пайдасын шунда күрергә кирәк тә инде. Ничек мактанып тора? Мин теләк итәм. Мин ураза тотам. Мин садака бирәм. Бүтән эшләгәнемнең 10-лешен чиркәүгә китерәм. Ну, монда бит жаман сүз юк бердә. Ну, ан кирәге дә юк. Бит син бит Ходай каршысында басып торасың. Ходай бит синең эшеңне түгел, эшеңне дә белә. Нинди күңел белән син анда кергәнең, нинди күңел белән син анда басып торасың. Вот. Нинди синең теләгең. Вот. Ну, любойыбыз чиркәүгә шуны бара да инде пайда алыр өчен. Вот. Кемнеңдер эшендә эш бармый, эй Ходай, уша көр. Җәмәгать арасында җитмәгән җир бик күп. Вот. Балаларның тормышы рәтләнмәй, ну сорыйлар. Менә аның турында кирәк микән теләк иткәнгә, сорап торалар. Бит Ходай тәк тә белә бит инде. Вот. Менә алары бик кирәк түгел икән шул. Вот. Худайның белгәне Ходай алдында менә мактанып торганыбыз бер дә пайда китермәй. Нәрсә кирәге? Безгә бүтән теләк күрсәтә. Нәрсә кирәк Ходай алдында? Теләгебез жараллы булыр өчен. Теләгебезне Ходай кабул алыр өчен нәрсә кирәген? Бүтән теләкче күрсәтә безгә. Мытарның бер жараллы җире булмаган. Ул чынлап та шундый. Алар талаучылар инде, аларның эше шул, аларның хезмәте шул. Вот. Ул талый шул хөкүмәт өчен, и шунда үзен дә кыстыра инде. Үзе өчен дә бик талый, әйбәт кенә. Вот. И тормышында ул закон буенча яши алмый. Ул уразасын да тотмый, теләгән дә итмәй, чиркәүгә дә җөрмәй. Вот. Ну, трым-трым менә кирип ала. Ну, менә шунда кергәч тә,
O aytılgan bit. Niçin ularda basıp turasın? Türge ötmey. Ona şunda bu sagada basıp tura. Başın üske ko'termey. Ko'k kitabı. Bitlerin asqa düşürüp, gözlerin jirge qaratıp, tik aytılgan ko'kragine suğup qana tura, özün özü erlep tura. Ey Xudoy dey, men жазıqlığa izgilikli bu. Yine şundan göremiz bitindi. Dilek etken nerse turunda soraga kereksin. Xudoydan izgiligin sorap turaga kerek. Xudoy niçe bulsa da özünün izgiligi bilen bizning jetmegen yerlerimizni, yazıklarımızını qoplasın iye. Bu izgi urunda yazıklarım. Kişi көрмейінді, Xudoy bile. Şul Xudoy qoplap qana indi. Men şunda teyişte basıp tururga. Bütenler göre başlasa men yazıklarımni. Men mında bit başımni ko'terip, Xudoyga şulay Sena ey Xudoy tov item dep tura olmasın. Şol köre en keregi Xudoy oldida, ko'ngillarimizni ko'ruvchi Xudoy oldida basıp turganda yazıklarını ko'ruv ekan. Ne ol yazıklarını ko'rib, tevbe etip tilek etuvler, ne şunday tilekning paydası da var ekan. Butenşe tilek etesin sen. Butenni sağışlanıp sırıysın indi. Dinci edebiyat bitmesi kerek. Nersen kerek tugul. Даже Xudoyimiz Iisus Hristos qo'shda quloqlarini jeyib turganda, aning jonida bir ikkev qo'doqlangan bo'lganlar. Ular da shunda osilib turganlar. Shularning birsisine bir kerek bo'lgan narsadir. Ul narsa so'ray. Sen Xudoy bo'lsang, sen Hristos bo'lsang, qo'shingdan tushdi. Biz ne de düşür? Bizge de bulur.